عید سیمی روچہ شہر قائدہ عید الاضحی درگتا آرتگی دلوتانی نہادہ کے ساتھ 50% کمی بتر جبکہ بازوروں کا کمی سبا منڈی ویرانہ چشکے قربانی گہمہ گہمی اپاجی یونیورسٹی روڈ سرا منڈی سناٹئی گیشتری بیپاریاں وتی دلوت با کنانہ وتی کوچگا سربتگا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا عید الاضحی وتی آبائی دبگ بیکڑا منائیں تر پاکستان ہاؤس بیکڑا عوام مسنے کچے سروزیر عید مراد باد داتک اوتی مسائل بیان کت کا سروزیر بلوچستان عوامی جڑے زچگی شدی واری واسطہ کڈلی داتک سروزیر بلوچستان وتی آبائی دبگ بلوچی حال و احوال و روایتی سادگی و خلوص سے مظاہرہ کتک مزن وزیر شہباز شریف و ترکیہ صدر رجب طیب اردوان اچھا ٹیلی فونک رابطہ کنان ترکیہ برادر عوام عید مراد باد پیش کتک او عید الاضحی پر مسرت مہا ترکیہ برادر عوام عید مراد باد او نیکی واحش درشان کتک دوی رہشونا وتی گستگی گندو نند نیام کتگی آسی فیصلہ سرا عمل درآمد کنگے سرا اتفاق کتا ڈیرہ مراد جوالیہ صدر تھانہ پولیس حد بندہ زہری کیمپ نزدیک اندوہاں کا ٹریفک وائلہ دو ورنہ بیران بھی تک وائل اما وعدہ پیشتا وادی ایک تیز رفتار کار گو موٹر سائیکل ٹکر وارتا موٹر سائیکل سر سوار اصغر علی و فرحان علی ویلے جہاں بیران بھی تگن دے ورنہ نسیادی چا ڈیرہ اللہ یارہ بھی تک جماعت اسلامی نائب امیر لیاقت بلوچ گشتہ مزن وزیر شہباز شریف سیاسی بحران حلاسی اولی ترجیح جوڑ بکا وتی بیان لیاقت بلوچ گشتہ گندم مکئی کرپاس و ایدگا زرعی اجناس سے دہکان جڑہانی آما چا حکومت دہکان کشت و کشار پڑا تباہ بوگا چا برکھینی اشیا چا پیش امیر جماعت اسلامی گشتک کے کول فعال تصادہ پاکستان تعاون بتا سندہ محلوق شفاف غیر جانبدارانہ انتخاب حق رسگ لوٹی گڑ پی پی اے عبرتنا شکست بھی اسلام آباد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق آیو کی مالی سال دیمروی بجٹ واسطہ قومی اسمبلی دیوان شیڈیول منظوری داتر تفصیلات ردا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق گشتہ آیو کے مالی سال بنجائی بجٹ 10 جون قومی اسمبلی پیش کرنے بھی آئی گشتہ 13 جون قومی اسمبلی بنجائی بجٹ سرا بحث بھی اور آئی واسطہ پارلیمانی جماعت قواعد و ضوابط ردا بحث واسطہ واحد بھی دیا بنجائی ہزارے کے وزیر محمد اورنگزیب گشتہ ای بجٹ تہا ہما گامگی زیرک بتگا کہ آئی چا ملکارا دیم روی رسی کمالیہ میڈیا کو کپتران کنانا ہزارے کے وزیر گشتہ یک روچہ ہیچ چیز بدل کنک نبا چیزی واحد ضرورت ہستی مروچی درستہ باوری کے ملک معیشت گہتر بھی تک ملکی معیشت تمام محکمیت کا کہ آدیم برگ بھی اقتصادی سروے مروچی کے وحدی 10 جون بجٹ پیش کرے بھی ضلع کی سے تحصیل توپ دمک نظر آبادہ ناشناسی مردمانی تیرگواریہ محمد ایوب نامی مردمی بیران بھی تک چشکے آئیے بچ عبدالباقی ولد محمد ایوب طیب ولد نور محمد سکنہ نظر آباد و عبدالقدوس ولد فیض محمد سکنہ نظر آباد ٹپی بتگاں بنجائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال گشتہ کے بھارت پاکستان بارے آپ بند کنگا لے لی بنجائی وزیر احسن اقبال تیوگی راجہ عید الاضحی مراد باد داتک گشتک بھارت اگاں اس سرپت بھی کہ پاکستان معیشت تاوان دن گڑا ای آئی رد فہمی مزن وزیر شہباز شریف ملکی آبی ذخائر سرا کمی روساریہ قومی مشاورتی دیوان نوکی ڈیمانی جوڑ کنگے درگتا حاصل کمیٹی جوڑ کو تک دیوان اسلام آباد نائب مزن وزیر اسحاق دار چیر دستی ابھی تک دیوان تیوگی ملک کے آپے مزید ذخائر تعمیر تیز کنگے درگتا تفصیلی گپتران بتا
گورنر سندھ کامران خان ٹیسری صدر امور حرمین شریفین اور چیف امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیسہ گو گندنین ہوتک شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیسہ گورنر سندھ کامران ٹیسریہ قرآن مجید مقدس نسخہ بطور ہدیہ پیش کتک گندنندہ امت مسلمہ اتحاد پاکستان دیم روی اومیان استمانی محکم یہ واسطہ حاصل دعا کنک بیتا عید الاضحی وشی موہا غزہ اسرائیلی بمباری برچاہی چرشیا سرا یکصد چگیش فلسطینی شہید 390 سے تپی بھی تک اسرائیلی محاصرہ سبا غزہ 90% آبادی شد گجن آماچی امدادی مراکزہ اسرائیلی تیرگاری چا اشتروچا یکصد چگیش مردم بیران بیتا